Kepha lethi letathi hlakaniphile taphenduka tathi. Cha, ngeke. Asenele thini nani. Hayi lento lena bazalwane angifuni ukuniyenga noma niyayithatha noma niyiyekela. Ngoba naningayithathi inyalo. Iqiniso lithi ngeke nami ngikhone ukunifakela ngengane. No. Lento nje kufuna i-decide ngokwenyama. Ngeke ngikhone nami ukufakela ngengane, kufuna ithathwe nguwe. Yebo. Cha ngeke asenele thini nani. Yebo. Lokungcono hambani niye kuyawathenge kulaba wathengisayo. Laba wathengisayo. Niyethi thengela kubo. Niyothi thengela kimi. Tathi tisehambile tiyawuthenga wefika umyeni. Wefika umyeni ngade phutha. Ngoba I want to believe ukuthi khona into lesitayibona masinyane vele. Letaweni nabantu bagijima manje kungenteka bese ku-too late ngoba lo ngathi siyakhuluma nje nyalo sikhulunyiswa ukuthi this is the right time to do it. Thoda kusahambile tiyawuthenga wefika umyeni. Lethi letatilungele kujangena kanye naye tatilungele tasetingena kanye naye edzilini lemshado umnyango wavala. Hayi ke kashuka wavala umnyango. Emva kwesikhathi tefika letinye tintfombi tathi Nkosi sivulele. Kodwa umyeni waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini anginathi. Ngakho ke linzani. Okay. Ngobe lilanga nemzuzu ningawazi. Yebo. Amen. Verse 13 lo. Uthi ngakho ke yenta njani? Linzani. Uzelenza manje lo 1 Thessalonians 5 verse 4. Ngakho ke linzani ngoba lilanga nemzuzu inende njani? Hallelujah. Hayi leyo sibekuse kahle ngayo le. Hallelujah. Awayangiva anele la kuviwa nganele la. Awayangiva anele. Abangivalela abanye. Yebo. Kodwa nine bazalwane. Yes. Anikho ebumnyameni. Nine bazalwana nike ebumnyameni. Anikafanelwa ukuthunywa ngulelo la. Okay, angithi nibonile mosla sifunze kona. Leti ntombi tihlukene kabili khona leti dungu la. Khona lesihlakaniphile. Niyabona la sifunze khona ukuthi khona letazane ekuthunywa ngumyeni. Amen. Kodwa khona letathunywa ngumyeni. Amen. Angithi niyabona lokho. Amen. Vani Paul nasabhalela ibandla laseThesalonika. Naye ugcizelela the same thing. Kodwa nine bazalwane. Anikho ebumnyameni. Phela mina nikho ebumnyameni. Kina kusimnyama ngoba kufune kukhanya. Akukho ubumnyama kuye. Useyihlabela lento manje. Akumnyama nxa ukhona. Amen. Nina anikho ebumnyameni. Kuthi seningahlunywa ngolo suku. Njengekuthunywa lisele. Ngibekusile mina la ngathi na ungeva ubude labo makele sinabona. Bangakutshela ukuthi nase batawubelela. Khona emazembe nemasikela. Lavele akhale la kimi. Bese sebayaqala bayasondzela esibhedlela. Ngoba sebaya athi ukuthi nyalo sekukuzokwenza. Akale basonzetwa yini kunetimpawu lezetikhomba. Na aya lesibhedlela akawati umzuzu latawubelela. Akalathi elilanga latawubelela. Kodwa sowume kahle ngoba babelekisi sebasedlule. Manje it is an error. Ngalamanye amagama nje nangayiqinisa lento usilima na uhlabela nje emahedeni ngokuthi alakiwa seselisuku lehora ngokulima. Ya angibeke nje kanjalo bazalwane ngoba sesibambe ireligion ithasa kuthiwa laba nafika umyeni they were ready bangena naye edzilini. Laba baphumela isikhathi lesirong bala manje la bazalwane ngikhuluma statement la ngicela kusirepha kahle namhla egameni lika Jesu ngathi bonke labasinzisiwe bonke labakholwa mbamba bonke labahlangane naJesu hayi labajoyine faith hayi labajoyine alliance hayi labajoyine assemblies hayi labajoyine evangelical ebandleni levangeli ngicela kunitshela laba kuJesu ngeke bambone 2029 bala mhlabeni. Akusho utamkhumbula usemtholi. Awutamkhumbula utshela iqiniso utamkhumbula
ngithi mina thine bandla la Jesu thine lesikholwayo asiyi 2029 kuya labasonzako nemahedeni hayi thina cha emahedeni atambona 2029 thina ngesize simbona uyabona sekusethuhle kanganani ngathi lento ayikhulunywa iopinion yaDlamini ilambhalweni funza ngamane phela 2 Peter 3:8 funza my brother siyihlole lambhalweni akusiya sefaith lento yembhalo ilambhalweni lento usitshelile uNkulunkulu ngoba livi lakhe lesikhanyisela glory to God Kepha bathandzeka ningakhohlwa ukuthi ilanga lilinye enkosini. Hayi ke naku lemtela sikubambe bazalwane lilanga lilinye kuphi enkosini hayi iminyaka leyinkulungwane man lilanga lilinye enkosini lini lingangeminyaka leyinkulungwane lilinye lilanga enkosini hayi kithi thina bani lilanga lilinye kithi thina bantu lini 24 hours angithi ya kithi thina bantu lilanga lilinye 24 hours but enkosini lilanga lilinye 1000 years neminyaka leyinkulungwane nale minyaka le 1000 ingame lilanga linye kuphi enkosini hayi ke ibambe lento lekhulunywa nguPeter la akusiso sami neva yini akembulelwa ngumoya ukufunze khona la mbhalweni Peter abefunza the Old Testament uPsalms 90 verse 4 ukhuluma Moses wembulelwa ikhalenda wembulelwa nguNkulunkulu uthi Moses sekubonakele ngoze uthi kuwe lilanga lilinye inkulungwane yeminyaka funza ngamane Psalms 90 verse 4 ngoba inkulungwane yeminyaka kuwe Moses Psalms 9 ngoba inkulungwane yeminyaka kuwe ingange lilanga linye injengelilanga layitolo naselendlulile imfishane ingange mlivo wasebusika yimfisha kuNkulunkulu 1000 years imfisha 1000 years imfisha kakhulu uNkulunkulu ngalamanye amagama ucwabita na ungena nakuphela nje 1000 years athi ungena kulo muntu ngikhaza cwabite lona sewucwabite kangani solufikile nje uNkulunkulu kuthiwa lo 1000 years langakasi umuntu akuphile emhlabeni kusho ukuthi ngekwekhalenda kaNkulunkulu kude umuntu lamhlabeni lokho waphila ilanga yini lokwento ukuthi angaphili umuntu ngisho linye ilanga ngoba uNkulunkulu nadala Adam lapha ensimini abemnika ukuthi angiphila 1000 years amphile 2000 years wona Adam amtshelile uNkulunkulu Adam engikunike konke dlana ukuthi otonge lesihlahla kodwa hayi lesisemkhathini kulele semkhathini kunekufa ngidalile kufa kudalwanga ngisathana kwadalwa nguNkulunkulu ngoba kungakafi umuntu ukhuluma naAdam wadlala kuyawufa nekufa wasuka Adam wahamba wayokudla na adla Adam wathi uNkulunkulu ngeke usaphila Adam you will surely die ngoba yafika inyoka yamilelo wafa Adam ana 930 years angakamhlanganisi 1000 bilanga linye laNkulunkulu kwase kuba lo waphila waze wengena nakuAdam uMethusela waphila 969 wangafika elangeni linye kuze uNkulunkulu sengawenda plan ukuthi umuntu aphile phakathi wonke lokholwa indodana yakhe kunekuphila lophakathi uyabona nje nathi hamba nyalo suka la ngicela kusho bazalwane angeke sisafa siyawuphila phakathi oh haleluya buka ke ukuthi kwentekani buka kule calendar kaNkulunkulu kulo 1000 years weqala uyona Adam kulo 2000 years uyona umhlaba abantu sebaphila emanyaleni sebenta konke labakuthandayo ngekwekhalenda yaNkulunkulu ongiyafundisa abazalwane Nkosi yami ngicela kunibuda ngegama lika Jesu uyathatha ngiphendula kahle ndawo opinion nangicabanga ngicela niyibambele ntombazana akuthi niyayibona lento ukuthi yente kanjani the first 2000 years uNkulunkulu ubhubhisa umhlaba niyakhumbula mos yeah ubhubhisa ngazamcolo
Noah uyashumayela 120 years usolatshela abantu hey phendukani uNkulunkulu awubhubhisa umhlaba bathi abantu liyahlanya lekhehla le. Yini ngathi ningayisoli le generation ukuthi iyasholani kanjalo because le ngayikhulunywa nguNoah yayingazange seyenzeke emhlabeni. Imvula beyingazange ikhambe ngetulu. Noah uthi imvula itawukhamba ngetulu. Laba bantu ukuthi nangabe kunemandi uNkulunkulu lawanelizile akhambe emthonjeni yabo Jakobe ngilaphuma khona aphuphume. Manje Noah uthi le message uthi uNkulunkulu umtshelile wathi kutawukhamba ngazamqolo phendukani. Base bantu lekhehla lokukakabi buka nale mbali. Kuthiwa batibita abaye emashibhini. Nike asemashibhini. Benta yonke ucela ukubamba. Wathi uNkulunkulu labantu sebone kakhulu la. Wathi nakugcwala 2000 years. Awubhubhisa uNkulunkulu umhlaba ngazamqolo. Watshela Noah ngene emkhunjini Noah. Nashumayela Noah kwaphenduka 7 wabantu. Plus 8 umnyaka sekude lokhu abantu sebathiniwe le message. Ukuthi ukhona zamqolo tawendeka ngomuntu awubhubhisa umhlaba. Now shumela plus 8 90 100 110 kwebantu kwaya deep esonweni ngoba le nto sona igcwaliseke. Wewe. Yo kwaya deep esonweni. Hayi bani le nto itawugcina igcwalisekile. La seliyayithela bazalwane la. Uthi wathi uNkulunkulu ngene emkhunjini. Wangena emkhunjini. Wakhuphuka umkhumbi. La ufika la ku 3000 years. Waqhamuka boIsaiah. Bathi boIsaiah nasibuka lembi. uNkulunkulu usitshela ukuthi kunentombazana ivirgin. Letawutyala nangile kuyawuthiwa nguNkosi nathi. Baqhamuka la Emmanuel. Baqhamuka la boIsaiah. Kwaphela over 607 years. 700 years. Ingendekile. Wathi kwebantu neyababona abaprofeti bethu babathamba amhlophe bashiya nemali. Zange le nto abethi yena intombazana itawudala njani yona italwe njani kude wesilisa abekhuluma noIsaiah neyiva le nto ayikhuluma ngazayithi ayikho vele bakhuluma la kwathi nakugcwala 2000 wesibili watalwa Jesu nakugcwala lo 2000 watalwa Jesu hey bazalwane ngicela niyibambe le nto le kulo 2000 wekuqala uNkulunkulu ubhubhisa umhlaba kulo 2000 wesibili kutalwa Jesu kulo 2000 wethu wale generation le silinzele kubuya kwaJesu ngiko lokweni uyabona mathembu ngiko lokweni ebazalwane ukuthi nasitongena kuye 2000 nasitongena nje kuye 2000 ngolo lokweni ukuthi bantu bathi Jesu uyabuya yini bathi ukuthi vele nakugcwala 2000 years kukhona i-event lenziwa i-history show njalo so nasingena ku 2000 bathi ukuthi noma kanjani Jesu uyabuya setawubona wendiwa yini wangabuya yini yakusithi uyabuya kulamphalweni wo glory to God bamba ke usho ukuthi ngekwekalenda yaNkulunkulu nabhubhisa umhlaba la 2000 years how many days amen nabhubhisa umhlaba uNkulunkulu ngekwekalenda umhlaba thina lamhlabeni sasithi sina 2000 years uNkulunkulu umhlaba wawubhubhisa u2 days old ngekwekalenda yakhe ngoba ikalenda yakhe ithi 1000 years is equal to a day wawubhubhisa u2 days old wabuya Jesu watalwa ngelanga lesine nekhumbula lilanga ukuthi lakhanya nini na ufunza iBhayibheli kuthiwa ngelanga lekuqala uNkulunkulu wakhuluma live wathi akube nebukhanya ebumnyameni kwakhanya lilanga lingekho kwangena lilanga lesibili kwakhanya lilanga lingekho kwangena lilanga lesithathu kwakhanya kwathi nakungena lesi4 langa wangikhathi uNkulunkulu adala the sun. The same thing udala the sun kanti ku prophetic uthi ngelanga lesi4 umhlaba uyomungela his only begotten son. These 4 days let it not spiritual akusitho tenyama. Understand this. La nangena belanga lesi4 vele Jesu uyatalwa la natalwa la
ulanza bonke labafe la nakuqala Adam nafika ethuneni naLazaro kuthiwa kwakumalanga amane wendani yeJesu ufike la ngilokuthi ngifuna kubalanza bonke labafe la bafala nalabafala nasekuqhubeka vele ingadi yami yobe seyichithekile. Thina nami angathi noma nawe sikholelwa ukuthi uNkulunkulu umunye ebuthathini bakhe. There is God the Son, the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Lokwenda sithi we are the last generation. Now bazalwane. La ku first 2000 years uNkulunkulu wasebenza nabo Hezekiya nabo Habakukhi nabo Isaiah nabo Jeremiah nabo Moses. God the Father. With dispensation ya God the Father. Kulamalanga lamabili. Kwangena nali ilanga. Kwaba lilanga la God the Son. Yeah. Nawa lamabili a God the Son. Kwangena nali ilanga. Kodwa umhlaba wadalwa ngemalanga lamangaki. Nkosi yami. Kwangena nali ilanga. Kwaba God the Holy Spirit. Lo ngibona ngimela ngime ngaye ngimiswe nguyela amehlo lo ngibuka ngawo ngaba ngikhona ukushumayela. Ngishumayeliswa ukuthi ukhona umuntu lo nginikete amandla.